U današnjem videu objasnit ću vam razlike između raznih vrsta pločica koje se nalaze u ponudi i reći ću vam o čemu je neophodno da vodite računa prilikom kupovine. Danas će biti fokus na karakteristikama važnim za odabir pločica pri kupovini, a u nekom drugom videu bit će više reči o načinu na koji se pločice prave i varijacijama u njihovom dizajnu. Potpišite se na kanal da ne propustite naredne videe ako vas ova tema zanima. Keramičke pločice se koriste kao materijal za oblaganje podova i zidova izuzetno dugo, čak od 3. milenijuma pre nove ere, ali nas zanima kakva je situacija danas. Za početak, hajde da kažemo nešto o 4 glavne podele o kojima obavezno treba da vodite računa prilikom kupovine. Prema vrsti ugradne površine, pločice mogu biti podne ili zidne, a mnoge pločice su istovremeno podesne i za pod i za zid. Pločice koje su označene isključivo kao zidne nikako ne treba ugrađivati na pod. Prema mestu ugradnje, pločice mogu biti za interijer ili za eksterijer. Pločice za eksterijer moraju biti otporne na mraz. Prema načinu obrade ivica, one mogu biti rektifikovane ili nerektifikovane. Rektifikovane pločice imaju strogo ravne i pravilne ivice, za razliku od nerektifikovanih gde su ivice zaobljene i neravnomerne. Ako se želi postići precizan završeni izgled, treba koristiti rektifikovane pločice. S druge strane, za prirodan i organski izgled, nerektifikovane pločice mogu biti adekvatan izbor. Rektifikovane pločice neophodno je koristiti ako se planira ugradnja sa fugnama od 2 mm ili manje. Na kraju, pločice se razlikuju i prema otpornosti na klizanje. Tamo gde prolazi mnogo ljudi, posebno ukoliko je to površina pod padom ili napolju, važno je koristiti pločice adekvatne otpornosti na klizanje kako se ne bi ugrozila bezbednost ljudi. Podele o kojima sam do sada govorio odgovaraju glavnim oznakama koje proizvođači keramike koriste u praksi prilikom klasifikacije svojih proizvoda. Ovo je dovoljno znati ukoliko ne želite da napravite krupnu grešku pri kupovini. Ipak, celokupna situacija nije tako jednostavna i da bi se napravio optimalan izbor pločica za neku konkretnu situaciju, potrebno je uzeti mnogo faktora u obzir. U nastavku snimka detaljno ću vam govoriti o karakteristikama pločica i standardima koji se odnose na te karakteristike, a o kojima vode računa iskusne arhitekte i izvođači. Prva važna karakteristika o kojoj treba voditi računa je otpornost na habanje. Glazirane pločice se prema otpornosti na habanje dele u 5 grupa, koje se po standardu označavaju oznakama PI1 do PI5. Pločice prve grupe koriste se uglavnom za zidove ili eventualno za prostorije sa malom prohodnošću i to u mekoj obući, kao što su, na primjer, spavaće sobe, dok su pločice pete grupe otporne čak i na ekstreman saobraćaj i prljavštinu koja grebe, pa se ugrađuju na podove aerodroma ili tržnih centara. Ponekad se sa PI0 označavaju pločice po kojima se uopšte ne sme gaziti, a takve pločice se koriste isključivo za zidove. Prirodan kamen i pločice bez glazure ne podležu ovoj klasifikaciji. Pločice su više ili manje porozan materijal, a samim tim imaju veću ili manju sposobnost upijanja vode. Prema vodoupojnosti, pločice se dele na 3 grupe, prvu, drugu i treću, gde pločice prve grupe imaju nisku vodoupojnost, manju od 3%, dok pločice treće grupe imaju visoku vodoupojnost, veću od 10%. Pločice grupe 1 i 2 se dodatno dele na po 2 podgrupe, A i B, kako bi se još preciznije izvršila podela. Zašto je vodoupojnost toliko važna? Prvo, vodoupojnost je obrnuto proporcionalna sa otpornošću na mržnjenje. Drugim rečima, što je pločica više vodoupojna, to je ona manje otporna na mraz, jer se pri mržnjenju voda koja je ušla u pločicu širi i izaziva njeno pucanje. Drugo, niska vodoupojnost olakšava čišćenje i smanjuje se verovatnoća da će se na pločici stvoriti fleke. Treće, ako se pločice postavljaju na lepkove klase C1 ili na malter, samo vodoupojne pločice će se vezati dovoljno dobro. Pločice se međusobno razlikuju i po tome koliko su otporne na delovanje hemikalija. Pod hemikalijama se u ovom kontekstu misli na one koje se koriste u domaćinstvu,
kao što su, na primjer, raznorazna sredstva za čišćenje, ali i na soli unutar vode u bazenima za plivanje. Prema standardu, u odnosu na otpornost prema hemikalijama, pločice se dele u 3 grupe, A, B i C. Upotreba hemikalija neće ostaviti vidljiv trag na pločicama iz grupe A. Na pločicama iz grupe B hemikalije će ostaviti mali, ali vidljiv trag, bilo celom površinom ili samo duž ivica, dok će se izgled pločica iz grupe C značajno promeniti nakon delovanja hemikalija, pa ovakve pločice ne treba ugrađivati na nepodobnim mestima. Kao što smo već rekli, jedna od bitnih karakteristika podnih pločica je otpornost na klizanje. Ovo svojstvo je posebno važno za prostore gde postoji velika frekvencija ljudi, kao što su javni prostori, ulazi u zgrade, industrijska postrojenja, prodavnice, radionice, ali i svuda tamo gde ima mnogo vlage i prljavštine. Bezbednost ljudi uvijek mora da bude na prvom mestu, ispred cene ili dizajna. Po standardu, otpornost na klizanje se određuje u 2 situacije nezavisno, a to je kada se hoda u obući i kada se hoda bos. Ako se radi, na primjer, o bolnici, od značaja će biti otpornost na klizanje u obući, dok će oko bazena ili saune značajnija biti otpornost na klizanje dok se hoda bos. Protivkliznost za obuću se određuje dodeljivanjem jedne od 5 klasa, R9 do R13, gde su R9 najviše, a R13 najmanje klizave pločice. Slično, prema protivkliznosti za bose noge, pločice se dele na grupe A, B i C, gde grupa A odgovara niskoj protivkliznosti, a grupa C visokoj. U oba slučaja, protivkliznost se meri tako što tester u pojasu za penjanje hoda obuven ili bos po pločicama koje su zalepljene na površinu, čiji se nagib može varirati mašinskim putem. Prilikom kupovine, osim na dizajn, važno je misliti na to kako će biti korišćen prostor gde se pločice postavljaju i finalnu odluku treba doneti tek ako pločice zadovoljavaju sve potrebne karakteristike. Jednom ugrađene pločice ostaju tu veliki niz godina, a neretko i decenija, pa se ulaganje vremena u pravilan odabir zaista isplati. Vidimo se u sljedećem videu, a do tada svako dobro.